tunga whakapanga o whatutama, pe koe angai oi wakai koe kia poate, pe moe nista oi akoia, o whapotopotoan ke ki taimipe, kai oalewa ke whakakea ke ai ngai business koia. Lotonga pe whakia sea mahino pe ai kai tuu, ai whai whatongia mai whanua, pe koe angai oi whakafofua oi akoia. O kai koe tama mahino pe lai asia o ku negative te net loss pe o kai kia hatup o ku more kai ke mau pe activity me pe kono nga pe na sia o kai me ai business koe ano whawhai ke koe o tupu mo silim ko ma o cash flows ya whainga maari a pita cash flow koe pe ngai mea whoke o to koe whakamore o tau pe koe ngai mea whakapepai o koe koe depreciation pe moe ngai whakamore te o koe ka haseni tia alwai ki tu o asile vai a kulahi whakamore ka kulahi pe nau ka whainga maari te ki seni ti umau pe ku nau dividend pe nau toria ai whai ak peia ai whakafofua ai poate pe moe pot ngā ue i he tai moe whai ai nau whakataha whakatau pe te pire hiwana mea kia whakafofonga koe wanoa watahana whakafofua koe ua po ni malu pe e mau mo mea i te time lockdown ni e pea koe no molo pe nai me tu kotoa ai ngā ue ka kita loka hafu ngā ue whewhei ai whakahoko i time koe ni pe koe ngai te whakafofua koe po ngā ue pea moe ngai poate ko se ni tene ala mau ko hiki koe oe inasi me pesete ni manoa pesete fitu nima ai uhi ngai koe ngai whamore ko tau pe o sito oia koe ka net profit ai koe tupu hao ai e lawa pea o ka koe pesete ai e fitu nima o e tupu hao na e whakahoko koe ke ngai poate e tānaki ka neongo ai hana whakatu e target koe nisea koe aho koe hono whakapapau koe o e dividend pe koe inasi o mai koe ke pureanga o tok whai pe sio ke e poate a peo whainga tamak pe tupu wa peo whainga tamak pa halo e me fit ni manoa kana tu pe koe target i koe hi ke lawa o maua ha whakafofua ke senit koe ala mau pe koe hui ngai na hiki ai me he ua poine walu ki he ono poine walu o moe pe set lahi kone nai mea mea ke whafofonga koe angai whakafofua nai ua poine walu whainga maari whakasenit e ngai poate ke lawa pe moe whatongia ke whanua ka lawa tānaki ai ono poine walu pe koe tu ngai o kui ai ko tu sea koe pongalahi he ripoti koe umea whakabusiness foki mahalo koe peke fumahino e whafofonga ka ko kore atu pe ke tu pe ripoti hen ke tau tala no he alu pe o mahino kai hoko pe ai Feme'A'Aki sea mahalo apita sea mahalo Nama tong tapu nema. Nama siapa ke komiti kakado. Ko ni mana ke ko ngoful ko me moina. Hu ata ke famoi. Lo ki fa malo ke ngawe ai potu ngawe ko ni malo tatak me ngawe ka ko ni. O mai online sia. Ula ki pe ko fa tonton. Pe siwa. Ko fa fika ko na u fika ko na fa kakau. Kono ta. Hala fika ko ya ke fa tonton na te fika sia. Pesi waya. Koe pesi koe ki lave sea ke pesi owa. Filawe koe mo policy koe ni na o tānaki koe ne paanga o inas koe pureanga pa me he ngai kautaha. Mai no foki na hiki e pureanga me pesete ni manoa mo ke fitu ni maka kou ai pea koe poini koe e mahu inga ke tokanga iang e ngai kautaha. He ku mahino, ko tu he taimini ia o ku ose COVID o ku he tunga o ku whatutama ke au pita. Koe ngai kautaha upsai, koe ngai kautaha. O kore pe ke whakapapau iange a ta whaako ia. O mahino pe whemau panga pura ngā ki hono o mai ke tau ngā ka tanda tau mahu inga. Koe ngai sina fuke nia ui me ko nau tautoa ngā e lahi taha e u koloa, vai koe, utilities koe, infrastructure, koe tu ngahi koloa mahu inga whanua, koe whewhetu taki muri, whalato whanua, pang mahu inga pito, ke mai paanga whiunga tukua invest, ko hika lawa whaka upgrade te umea ngāu e koe TCC, e ngahi mea koe ia, hange koe tama, kai lawa pe o whakalakalaka o nau whiauhi mo sai, mo maa e to tong ke he kakai, i tanta tau pe, ki he meko hai nasi o mai, ai ko foi palanisi ko ia se, o ki ko re pe ke toi whahatokanga ki ai.
Hange koe nu asi koe ni I he pesi oa. Aia foki koe tutun kona whae kabineti se te ni manua ke fitunima. Matunga foki he tupu. Ka maino foki hange koe mea na mea koe whawhonga whikaua. Koe ki kautaha e ua ki kautaha koe e tama. Nai mōre ia kai whai pen, kai totongi pe ai taha kilo ni mamanu sea. Nā urea rea tu ki ai sea mai ki palau koe na mahe pare mea me small industries. O whea mau e hala ia, mo ke whakarere mo varita. Mai whaka ngai whare vai koe me ke, o whea mo whatonga ia, o whea mau ke whana wharere I hola ngai whare mo, ngai hala. Aia kou tui, koe ngai sirini koe ni sea, o whea mau ia ke whana wharere, ai ngahi mea koe, koe konga lahi whokia, e ta whaamike toi paki panga whiunga I loto, ko hika lava whaina I ngai koe ia. Ta tau mea ko toi whatonga I ahifo, koe tau marketi. Koe tau marketi tau tolu koe nau uola koe nau ngāwe, koe tupu ne tolu mano whaa, te tolu ngā whaata. Ka nau oma e nau tolu e taha kiu. Mana nau uatu ke hoa whape mahake ki nista, e ne mea kai si o mai e pei. Ka mo mea ange te pesi, whaao no ke tunga whapaanga koe ngai kautaha. Pesi whaao no. E koe whaata te pire ua noa. Ai tunga manifi koe mo e vai koe ngai tunga whapaanga. Ai cash flow. Koe tunga koe ne tahi wa ua noa. Sio koe uhilaena kua kilu. Fitu manu hui wāwhipe. Koe TCC iena. Au taha miliona pe ia. Ka koe whakamatanga koe nu uhaa whilawe me TCC. Koe pesi wa tolu. Koe inasi koe na nautotongi he tahi wa ua noa ne whiungai mo koe nautupuna e taha kilo no mano walu wafe. Walu ngea whaua. Ka nautotongi rewa e nau pesete fitunima koe taha kilo. Ua mano noa no ngea tolua. Ka toi aste vai na e toi totongi whoke TCC ai ua poine nima miliona. Koe mo ua ke he inasi o tau whakapanga tawal taha hiva. Ka koe wakai hiva ke tunga whakapanga I kau taha koe ni. Koe taha hiva ua noa whoke. Aia koe mea koe na e whai he wanoa ua taha. Koe ke ulawe I pe na e toi kake hati. Ako kuhinga koe ke he paanga koe o ku toa e koe whai ngā ue. Koe paanga koe ku toa. Koe toi wakahifu ke tama. Koe paanga koe na tama whiunga pe me taha miliona. Kai ke koe taha iwa wanoa koe ni. Koe ki taha miliona pe. Ka tau utang e whok. Uhinga no ai kau taha koe ni. Ke nā maha panga whiunga tō ngai kina ngahi whare. Mo toi whakaukau ke langa ngahi whare whō. Whakalahi atu. Ka koe ki panga koe ku toe. Aia koe tōnga katoa e ukau tahia koe na, tahiwa wanoa, o si riu koe toa e hoko mai wanoa tahu mai COVID-19. O hange koe ni koe tau, kau taha koe ni malanakapuna. Nā toi ono, tai wina mahau pe koa taha miliona e toi ngā. Kai whoki ke toi lere ha ngā aue i malanakapuna, o holo rewa ke toi ha tana paanga. Kai sisirewa na wala rewa ngā koe na paanga I loto. Aia koe mahu inga ia koe ai whakaampe ke palanisi tana tongai pūreanga e tau ngahi kautaha mahu inga koe ni. Ke paha panga whiunga, tongai kina hano whalakalaka mo ngai ngai koe ia mo whiunga. Tai mi koe ke toa whaingata whakaekonomika. Ko hiko ngai uhinga, koe mahat whakaau pe koha whaitamak whaina tula keheang. O koe paha panga whiunga ke naulawa o ngā ue aki. Ai koe mea mahu inga koe whaia tokangi heni. Koe mea koe posit ofisi, asia koe taha whaa koe ni whitu miliona sea. I whika koe ni oku ki ngā oku haa lere ni ka ku mahinga te koe koe keshe nia. Koe taha whaa koe ni whitu koe ni, oku lawe ni koe paanga ia ngā whakaposit ofisi toki, koe paanga a Nusila mo me na whiawe aki. Aku uhinga, koe pe o se tau na o se tolo whakaakau ni ngahi mea koe ia. Eko mea ko aslahi ai, e taha whaa koe ni whitu koe keskolo e ko tamakoe ni posit ofisi. Kai se ka po ni be apu ia. Ai fa amu ke toe sio ka te fito ki he tauni ko pachete tauni ko tu ko ke fa te to kanga make hang ke te na to ko tu ko pura nga pete mo wakai ki ai. Ka ko wakai ko fo ki estimate ko lo Tonga ko 3 miliona ko mai pura nga ke tana ki mai. Ka ko panga ko na u pe he ko ke to ko de ngai business ko ta miliona pe. Ka ko lave e u ila mai tu nga ko ni. Ai pai ke tunga vai. Ai a koe poini pe ia, ai kore pe ke toi whae to pangang ngai kau taha koe ni. E ko hi, o pai ta whaam ke mate ai uhila,
ka ke ta fam ke mate ai PCC internet mo mamafa au ta fam pe ke lava pe ona toanga kina kina tol me tau fe mau ko gi ko konga la hien te ko na fara la ka o ku fara la fa lu ku fu te fonua exe mala Malo atu e tondapu lima. Mema e tonga. Have any questions or need to reach out to me. But I did want to thank you for joining today. Enjoy. So you're a Mac user and you need to convert your .mov movie file to an M. Ai TCC o tupe mo ko e kakai ke ame ke wangsia ba to whakakato mai me feituna ke o bebe mo e pavon ko no to tap ni ma ya bawe ya ame ke ke o mausia he uhila ko fano ko ke ne whakamatala fok no foi ngai Portugal ke tupe uhila ya kage o famalo a bit kono moni fai famalo ia ki fai ngawe e ngai Portugal ko ni e fai fatongia pare ko me na kulave kia e time na tau tangano ai e procurement na o fakau e ana fakau e ki time ko na ku tokanga ia o mavi wai ai ngai Portugal ko ni o kumahu inga ai procurement ke fai whakarere i he ngai whaitu ko ia pa ko ai na whae whakotu ko ia ke mea pe aia hapoate ke tonga e pureanga tonga i me pon mea ui ko e setilahi o kui he tawha ko ni ko tau report po ko ni o ku leo whai mai he wafe mataha ka ko whanen so ia e wafe ua noa a tono a suni wa fe wanoa ai ne te kai ke tafu ia i ki taua e sea e toki hau ia ki mui ka tatanotonga tala noa ai ni he wa fe wanoa i hao ko ia kage koe me pao pe ko ku tokoua pahofonga mata pikaua o ku me pehe ko tangai na report whakatamu ko e sea whaia whakaukau koe taha ni report lele mo report koe ni tako ai te uhi tako koe kai ke kawa tako kai ke kawa ko kai ka pau te aha mea ke ka koe kai ke kawa ta te tari lele pe fui mea koia e koe uhi ke rai pene sumea me pe e ministala lo tonga ko ni pare mea ko di pancedia ko te wau miliona ko ta miliona e ko ia ko pau ke hai whakapoto ia he mea kotoa pe ko mea ne ke kala i ki poti le ko iso ke ngai ke sino no pe uhinga concise way foi mea ka vai whakapapalang concise pe taru ke focus he mea pe ko mauina au e fu ko e waso no ia ai le report e fipita no lau pe ko ha kwa me uhinga kia na utanga pe ke tamai ki ai ke no ke mahino ke tia pe ko ye wa tai ni lau report tau pe ke boiti vai ai ha ki se tu be ai pe ki se tu ne lau na cho se na ai me ke e se ti mo un poini ko ya sila vai ai ko kage koe ne koe ka whehu ia mahino mai ke te au ai hai mea o ku wepe o tunga e tolu ni kai ke lawa o te tongi mai tu kai ke a uhi a kai ke a ha ki tele ai koe ku te la ai ku waku wa noai e ki u ai a te kau pia ki kau pia pia ki kau tamai uhi la koe e se tilahi o mo kau hi pea utoi toko te puri anga ai hane keke e ai pea ukani me kakai e mamapa
Kake, nime koto kuia, koto ke tau kokanga pekia. Ka ia tau koe kake lava ke mai activite. Koe kautaha marai wakapuna, koti kumahino pe. Nai kake aha. Tau hi whaingata ia, nai kautaa koe nai kake. Ke puna kaki, ihe waka. Koe, komisari whakamatola lea, koe ki kautaa pia whaingata ia mauke. Kautai whainga kire. Ke whakahakea ke haki. Nei. Koe ai kautaa koe ia. Ko ki toko ni peke kautaa koe ni e tamana nau. Neke ki ia tupu kana e. Kana e mea pe. Kana nau o mai te seni. Nau eke anga. Ki nga umola tolahi eke o mai seni ki. Ki he mea, he pure anga. Koe o kulahi ki e seti o nau tau ki. Ka koe mea ko depreciation. Tempo no fika i koe tupu. Pea koe lewe tipo, e seti o lahe o depreciation ni. A koe ne kore ia tu peia koe ke tupu ko more. Ka kuia he i lau whatawi toika non-cash charges. Keke hapa angai more a. Kane lahe nau cash flow. Ko hinga i mena nau pe, watu peia. Ko mea koe ni ke hala na nau protonga nau whana nau kore ke tane hala. Ena whemoe kina no tane hala kakai. E toki ai o tanu e. Kake, o nau lotonga na nau kore ki ai. Kau lotonga teo ki ai ke toi peke. Kore ki eki minista ke hoko atu ka poe whainga maa ri. E tanu kore ha nau hala. Kake anga ia, aki prifi no peke ai na toko nia tsea ki ho o whamala ala e mea e. Ai ngahi business e pure anga. Malo se. Pero, ode, o malo atu. Se. Tontapu. Mea mai, o e ki o Tontapu. Kape mai whituna sea. Nai peke weke ki tau mua. Taka o sangi e ko siwa wia, tako e tawhai ke o ke whai kia e ke whehui. E koe, ko siape, ki he whakatātā koe tia o asimbai, whakapopori koe ke ilo poko hai. Aia ka pau, whakapopori pehepe toko taha. Tasia ke, tau mooni whika ua ia. Kai ke he tia o ku, nai pe ke whakawhehui, ka koe ta whai koe ko whika ni mai na uhe. Ko hi o koe pe a problema, mahalo koe pe ke whai whotutu, he tu whakataha whoki ai mai pe moe uhila. Ka wilo pe api ku hoko ko hiko ngahi api, ko ngahi api. Ka nai whai pe kore ki he uhila. Ke lava mo ke to e bebe he koe ki aha bebe he uwe ke ki aha kakai he api ngahi api koe. Ka koe tau ene whiha, pa kuna lau ki lahi lai se niti. Pa ku kai ke refund e mea ka kei tuku peia i he uhila. Ko hai lewa o pure bebe pa koe pure uhila. Pe tonu ke awe a singoe ke he bebe ke nau toki. Ko hi ke refund a panga ko ia. Ka ko hi ko tu he o asipe he mea activitene o i he bebe. Ka ko maka tuunga a tupulaki o bebe ko hi ko nau hu mai ke he uhila ke whakatahai a mo ua. Pakangere ko pure uhila ia. He blai lahi ai ngahi kakai o pehe wahana ngahi api. Kau kei charge PBV ia kia ki nau tō. Kau hi ke whakatoa ngā ia he minista mā lolo. Kau e tama whika ni mai ni koe ka minista, koe au mui he uhila he taimini. Kau ngahi mea ke ton pe ke whakatoa ngā. He ko hinga he ulere pe tau o tānaki pe. Takapau o kai ke nau hanga o ave tibitenia ai pure anga ke whai ake ngā ue ko haere wai nau whakarere ngā tono nau wahenga ka ko hi ke whai mawhai e ua ko ia ko uhila mo veve tānaki ai panga ki he tohi mo ua ai uhila pa koe watu koe ke whai e ngahi mea koe ni tala mai he uhila ko nau tolo he kai ke maha sinie ko hi e pupeia nau tolo
ka ko hi ko ape ke mahino ngahi mea pe ke ko ka ko ngahi activity ni ko no mea ko tau tor ko no tau ngai fa pure nga tau ilo leipe o si i au pit ai siri ni o ton ke mai me nga ka ko ni avi ke pure nga ke fa ke ngawe to ke to hana hai uhinga no tala mai ka o se ngie bea o to la ka kai ngawe o kunau vai pa ko vai ko ni o la hanga na vai e ka nga fa pure nga angai potunga ai nga bijis ko na pure nga ke du ko pe ke motiva kai ang wa bea ke me ako ya ko na ulambo bebe sebe minister ku be na to ngawe kia he ko to tu malo tabe ke sia ko fa malo sia ki he ho iki malo to mau no ki pe nga hi to ko ni fa ho ko mai hang ko la ve ni nai ko ngal fu ki he mo tu an sia ko fe tu na na kau mo ya no ho no le ki mai ama o ngai ko te ko tana ki ko he tau ni mai to ki ti ka nge tana ki ko me ko ne to kan ke ho e ko ton tapu o te ko ke palo me tana ke fo ke ila se ni ti pa ku na avele wa ki he veve ka ko pau ka o ko hanga hi api o i kai ke ya ta to ton ke o cha chi o kono fa ko mai pe na ga fa hanga we ke fa ka ka to ko fa malo tu ki he tika nima kama ton ta pongful malo api to ngai to kon ka to ko ni se ku o ku no pe pa ku lotonga fa ko le re pe ngai ngau ko mo no fa kau o kai pe fok me to kon ni se na fa ko e pure anga ki ngai kwate tai mi ko ni na ho ko me san no ri o mai ki he mai na ko si o mai de ke mai na ai ngai kwate na kau mai no kau fa ki e tau ngai ngau e fa pa anga ko lotonga foi fa ngata e to e covid fata pe mo puna mo ngafi na o mai na fa ko mai na ngai ko le ta ki he puleanga na fa ka to puleanga no refund na fangi fa mo le ko ya mo to ko ni pe ka na to na mau la ko wi ko fa ta mak na ho ko wi mo ni pe me ai fa fe me aki ko me ma ho inga o ngai po te ya ke ho at ko no fa ko le ko na fa to ngia ke ka kai malo bito sia pa ko foto at ai ai ripoti malo bito ora foto nga mai ora pua ko fe tu na se pe ke ka ho ik me mi pa to mi ka to ko malo se ang mari ko malo tu ki ek nista malo lo no ko mahino mai ngai me na ta ki ai o ha ngai hinga o ki ai ngai poate ne o ke tau bakai tu ko ngai poate mo ngai ka ta hai o ku la la mo ta na pa ngala la ka ke ki to tong na ti te ni na to le ki ku anga o ki poate fo ko ta ma se na o fa ka ma ta ma ki tau ko si en o as o le mo le pe ka to tong ti te ni la ya pi to ngai ngau e fa la ka na fi ma o ke fai hange ko na me ke to ta pu ni ma ki hono fale i o small industries pe mo ngai fei tu ke pe o pu ye mal e tama kana ko re mai minister ko ya ki o mai pe hati te o ne o mau feinga ko ki ka 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 ngau kana fai pe ki feinga o lava to tong e ti te ni ki pure anga pa malo to ki he ton pale mia he ngai pa mala ko tu mai ayo ku ta ko ripote ni o katalere o to ko mai he papa he ta ne ka tu fa mai ngai me ai ka mau to lu ka ke laba fa ke ngai la no mo me ngai ka la fi ko i ka mau mai no ka ko tu o ku fa pe ngau ki fa si pe se ko ki me ko na ke me mai ke ka matanga ke ka mo Liliwea mo fe ko sa ko la ngai lea I fa Britania mo fa Tonga o ke pe to ka kia ke fa le ia ngai ko hi ko tau ripoti fo tau fra mo ke lau e fa inga ta ha pe pe mahino ke ripoti o ku kai ko ni to ko na na te ripoti o fe mau ke na lau fe mau ke lau ha ta ha te ripoti ya mahino ke anga o ngai lea o ngai aki ya mo fe liwa ke o ngai lea o hi ki whakakala kai piki mua ngau. Kon whakatoa ko whamalo ki ton palenia, he minister malolo, he ke whaituna whuksea, I he
ngahi ngau ken ko whakahau ko ki report ko malo. O le whamalo atu. O te motoro mola te tari, ai... Ia kataku kore peki Ngaahi Feme'A'Aki. Papa u pepe feitu nai. Aro e lau maari e Feme'A'Aki Mei e wā. Ia mai. Walo i sea. Ta pepa mai sea. O e komi kagato pa pepo ki me me pa e komi kagato. E sea, o ku lawe i pehe motuane report ko ni ko report tene wanoa. Ki he wanoa ua taha e sea. Ka koe mea kou whakau kai motuane i sea i whakau mpungi ni. Ke whakakainga i hala whanonga koe o ngahi pisinisi koe ni. O a umai ki he tauni. Neonga u te ki ai. Ke mai e ngahi whakamatala whakapaanga ia. I he tau koe ni koe ua taha ua. Ka koe mea kou whaikai hoa i sea. Koe hala whanonga koe ni kou whokoe koe e whakamatala koe ni. Mahino au pito pe ia. I he kautaha koe ni koe e hong furu maua koe wana whagere mai pure anga i sea. Ko mea kou whaikai hoa ia e sea neongo koe whakamatala ini o e wanoa ua taha. Ka kohono kau pe au, u taurere ai koe he taimini. Kohono ola ia o hala whanonga koe ia e sea. Ka mea kou whaikai hoa he aho ni, he te tau whoki ki he wanoa ua taha, kau tau mawhasia tau tōku mea tōlo tonga lere he taimini. Pe te tau tari, ki tau toki whahohaa, i hau koe ki whamantala panga koe tau ni. Ka koe mea kou whaika hoa aia i sea, o si mahino pe, umea koe ni i sea. Ka koe mea kou mahino koe ki motuani, i whakamantala koe ni, hange koe kuas koe ki upesi e ka kau taha hange koe. Koe paanga koe na tāna ki, ngā kau taha u koe ki lala. Ko mea ngā uwhai hoa, ai ka menga ko ufua koe koe ngai kau taha koe ni i he taimi ni. Koe ola koe ngā oe ane awhi, koe iai u tau fua koe taimi ni. Pena e anga whewhe. Ka kutonu fo ki whakalele e ngā oe i hang koe hala whanonga. Pena tau amai koe koe ki tau unu ko hili, o kua se ngā hipori a hei ngā haro e tolu pe wha. I ngāhi mea lalahi koe nei hoko koe ke whanua. Koe Covid, hange koe tsunami. Koe ngāhi pore koe ana e whepaki a mwe whakamatala whakapaanga. Ka kono nunua koe he ahoni, koe mea iau whaikia hoa koe mwe tuan, ke whakawhikau aki. E nunua koe koe fua he whanua he taimini. Tau pehe hange koe roro, hange koe wai, hange koe uhila. E whai whoke, ai Feme'A'Aki ni e sea, ko kina tolu katoa koe koe na nau he ngahi mimei u tau monua e honi, e koe kau memi pa ngai puate koe ni koe nau he whare. E honi. Ka koe mea koe whaikai hoa aia, he ukei tāna ki pe tupu. Leongo, nai whainga tā ia, e tau whakapahangu koe ni. Ani koe koe u tau rotonga whaikai Feme'A'Aki. Ka koe haa rewa, koe haa hono ola ki he kakai i he aho ri. Ko mea whaikai e whehui e i sea. He koe fuafua taimieni, ke a ua e whanua, ke ngai tuunga, o te tongoloa ke tuunga marunga taha. Ka uhinga whoke e whakamantara kei e sea ka uhi, ke whakakainga i mai hala whanonga. E ne whanonga mai. I ka pate tauhanga tukuang en ke alu, e ngai taulau taturi o lawe, ke tuunga koe tuunga koe o koloa he tauni, tunga koe koe whanua e ngahi whatamaki kotoa pe. E koe hui ko ngahi pisinisi kone kakai e sea,
Ko na tolu una hanga ko fua ko ni ko ka venga ko fonua. O fe fua aki mo ka kai. Na ke he to tongi huila ko i he tau fa banga ko ni. Ka ba de tau rave reva hanga tonu ki tauni. Pa ke mama fa matawa ia to na pe se tambo ve to na se tambo wik me vi pa ko ka to ko de me ke tau no fo pe ripoti ko ripoti ko se sune wanwa wataha ko tau la ke tauni outside pe tu ai ye report ko ya ko fa don tonu pe ya fa fo lo pe ke tau no fo pe tau ripoti malo sia ka ko ape ho mea au sia ka pa ko no ka don donu ka ko uhinga ya ko fa hoa to ya u o ko fa hoa tu ko tu nga ko fo no ko he a honi ko na ka ta ko ni ani ko he wano wa ta ka ta 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 u pe ke ke ko ta mi no wano ani ko he wo wa tolu o ka ke pe he ke te ya hali wi ya sia ke ka inga pe fa mata la pa nga ko ni pa me ko ta ko a ni ka ba ku fetong tu unga pe ka ko hinga to ko ya he ko tu ko me ho ha ko ya ho no ai a ho ni ko tau tu unga ani ko ki ka venga ko Fale Alea pulanga ngai ka ta ko ni tau pe he ki he uhila tau pe he ki pe fatawa pa ha pulanga ko hinga ko o fa ko na be ke ko me fa me na o ngata pe ya he tau ko Fale Alea ko ta fa to ngia ta to lia ke fa ka ngai a mia ko ho ke forma ho ni se tau pe he be hange ko lolo o mai no ngai mea ko hoko ka ke lava he ngai ma ta ia ki na ho na do fokas ko ga me ko tu ki ka hau ko tu ko pule anga o ton ke mate teu ke ngai ta au ko ni ko sa furon ko ni se e ku tu pe hen a se vesi ko ki ka kai ko tu ko me ma hu ngai pe ka pau pe Fale ki ta tu wangen ka ta taria ka ko tu mahalo ko ta pe ni ki ta honga o ha ke ngai me ko ni I fa mata fa ta u fe ka wa pa mo patunga u ila patunga vai e ko ngai me u ma fa sia ko ka kai fo no e tai ni to ka pau le ko hu ngai pu le nga ki ta tari ta tu le ko ya ni ka u na ki ta u o fo tu ata ki ta tari ta to lo ka dua pe ka kai ia me ma fa sia ko na fa ia ki to fa me ka fo nga fo tu Siapa yang fokus yang tu siapa memang. Kita tahu kan bagi kau ha, ya. Siapa kau hiki kau totongi lolo. Na ni siapa yang pito hiki ai uhila. Opi ai formula pe kau fonga una ufika ya. Kau hiki kau tahu pe se ni te fi hai lolo, dan hiki se ni te tahai ai uhila. Nah, omai koe ai hiki koe ai lolo pe moe kore mai koe ke hiki uhilana mau whenga o maule rei tahasia ke holo ke foi hiki koe aneonga nei toton pe ke hiki lahiang. Kan e whai mau wale rea pe moe uhila moe komsone uhila whai pe pa nau loto lele ke holo ki pe e nau hiki o ikai ngau ake ai formula ki mo mea i pe ia i pare mea marolo kau ma whawhonga tapu nima ai ngai mea koe ia. Kalau hinga ku faham asia, aku fai lele taha pulang. Kau faham tahu lama tahu tolu opule ai hiki kon ai koloa mo hiki ai lolo, dan mo hiki ta kau ete ke hiki mo uhila. Kau ngahi puat ke he se aku kai ke hiki no ia ha fahinga totongia te nau whakahoko ke kakai tai o mai ke fai sio kai pot ngawe. Tau te fito he taimi fai ngata koe mi. Apa ko hinga pe ki he pot ngai o hila ka ku o mau o kai ke tuang no o mau whakahoko ai ngawe la te ke fo papau. O ku ka ki New Zealand en ku o me minister panga hang o ku holo.
ai totonge lolo he tau ki fono ngat ko ni ko ke lo pe holo ko ni o holo ai pe holo pa te alwa ange ko lava ni nai sia ko felili wa ki ko atu apure anga I he tau ko no fai alusia mo Ukraine wata mo ngahi uhinga ke he pe o wiga ke tau pure ke ka fai pele leita e fa pa pau te ko ki me ko tau ange ke ka kai fa pa to malo se yeah koe whahako whai ai sea a tuunga he tuunga koe aho ni. Ka parewa te tau whakakiki he uhinga koe ia. Te weho ki he minista ko hae tokoni ai sola pa me wind power ki ta rotongi huira koe aho. Te koe whatontonu sea mo koe no whota. Te tau tānoa tau toi budget statement ni e tai ni mi whikaoi kume ngai whotutu, pe te tau whoki ki he ripoti koe ni o Tonga I ho Fale Alea. E koe mea koe ni ho eikia o takai atu ia I wheitu ke he au pito. Kana whai whatontona ten nai ke whawhoki mai. Ka pau loto ramari reipe wheitu nai ke tau whea tau to alaha ngai mea ke he kai tuka ripoti ia. Mau tariangi atu pe. Me sea. O koe uhinga e sia ko behe ke ahi o ma. Ko mea ko mahu inga, ko tuunga koe te tongkoloa he aho ni. O koe kaunga. E aku ai mea koe ni sia ke. Paka pau koe mea ke tuai be ia. O koe o apau tuai be ia, mai koe toi whehu I koe whonga ia, o ke os mea I behe ko kau koe whawhonga wholoa taha ni. O ke mea e whonga. E sia. Pamarati e kware mea. Koe tau tohu tutuni, ka koha whehu I ka minista he pau ki ntari mai. O pai tau whehu e aho to apure lulu, ke os mea I pe moia. Koe lotonga ase ni tai ni mi Nobel koe ripoti. So eke o ewa, mai na o mo Feme'A'Aki. Na mo e tuunga kuia e whonua he lo tonga ni. Tuunga whaingata a pit. Ko ripoti koe ni une o mai, une whakaha mai ai e whaingata ia, ai kau poate, kau maa business koe ni ai whonua, kau hanga I he pureanga ta ofi hiki he lo tongani, I hono ngā oe aki, ngai ta whake heke oua fu I longa. I he ne peheu hange koe mea mai koe ai hau eiti o e ua, koe hae ngā oe whai. Koe tō fuhe tai mene, koe kai koe tau tolu pe tau te waha whonua, me waha wholau, ka toa maa mani kunau iai. Peka whakapotpota hapen ke whai ai te, I he lolo tonga ni. Ka umaa ngahi mea ke heia, ke lawe mai ki ai. Ka koe tō ngai me kui ai business koe koe whonua he lolo tonga ni. Peka kui ai e tokanga lahi ki ai, ai pureanga. Pea mo e report koe ko haa mai, mo ni mea mai ak I he ho eiti o e wā. Ka koe a ngai a loto mo e whakaamo, o pau pe tau atu ke mo mea ki ai. E kua kapa ai whakaukau mo amanaki, ka kui kai ke ai e iwi. Pea pehe ngai whatonton mo ngai mea ko mai. Koe a he kai ke te whaha a whoroa, o whoro, kai whai aha a tau wakai, I hono pāro ti pe o tari ai Se alape aki whew. Koe whao se Koe se malo. o whonga e wa. Malo ma whai Malaysia ko tokanga ki he pesi fitu. I he mea koni uha he pesi fitu fo ke kua ngahi mea fua ia ke whai ke turi fua. Uluaki ke iai hatupa. Pea ko hono ua ke totongi ha tiviteni pe sete ni manoa ke fitu nima. Pea ko hono tolu ko tupu hawa pe sete hongo fulu pea whaa ko sevesi ke lelei. Ko whehui o guanga pehe ni sea. Ko mea fuafukia koe ni asia I he lau. Pau ke turi fua ki ai ai tāna ki a koe ni e ngahi kautaha. Ko fuafukia ke ingista pe koe uhinga ni whaahiki ai. Ai ngahi totongi uhila koe vai koe telefoni. Ko hono ua, o koe ke haa mai he ripotea koe ni hapala ni ki hono whetongi koe o ngahi eseti.
He koe ngahi lao ngai mai whanua e ko fu motua. Pe koe uhinga koe taripe e ke kore hatokoni ke whetongi, pa koe whatata ni koe moanga vai koe a ewa. Kua fuoloa e taimia ke whai hangao e ke whetongi, pa koe whamalo ko kamata ke whai hangao e ke o ku tatau peia, pia mo ta whake ki he uhila, ua hengi taimi o ku mate ai. Koe ngai mea fuafuken sea ia ki he sektoa tau tahaka, ko tau to'o mai ke whakahuia ki he ngahi kautaha koe ni ai kure anga. E kua e pestaha walu ai pehe, koe whakaamupe ke ua koe ne walu ai tivitene tāna ki mai. Kana e aluia o fitu poine nima i he futaimi whai ngataa o e kōriti. Koe anga e whiwisia ki he ngahi mea koe ni pe koe hālewa ai palani koe ki ai uruaki. Nei, koe whahiki koe ne totongi tu ke he lolo koe uhinga koe tau whenge ke maa usia ai ngahi mea fua koe ni kala mai he lao ke whai. Poi mhono ua koe hai palani ke whetonge ngahi e sepi koe ni ko wa uia ke tunga koe mea tatau na whakatala noa ke he poate vewe pa ku gai ngahi lao ngai. O tā mai te nau hiki e totonge vewe he waweni pe ke mai aka ngahi mea ngāue ke awea ke ngahi vewe koe ni hange koe mea lele ngahi vewe la lahi pe. Ka koe tui e toi whoki pe ia ki he kakai koe ni o nau whai hono totonge ngahi se vesi koe ni ke nau fua kotokotoa ngahi mea koe ni tau whengoe ke whai. Kai ke tuku hase neti he ngahi kautaha koe ni koe kautaha e walu nau whinga ke turi pe o mao whi mea fua to e whaa koe. Ka koe ke tuku ke tāka ngāue pāanga koe ni. Malo. Malo. Sea malo ki. Kore te ke ki whalawelewa te mene tokang ke koe hiki ngahi totongi e uhila. O kui kai ke hiki a ka pae tūma ue lolo. O kai ke hiki a iha whahinga mea ke. O kai ke kapata ke te lawa o talamai ha fwoi taim na hiki ai. Na e ngau e totonga e uhila ma ke he pia mea ngau e tonga e lolo ke mausio ke. Ka koe lere koe uhila he taimini e ne hiki mo ne aluifo ki lalo. Whatatau pe ia ki he totongi koe e lolo ku o mai. Koe whetongi koe ai ngahi kolo ai poate koe mea e poate mo management. Pure pia mo kau ngau e koe ia. Katoa ngahi whetongi koe au whakaase e nau patseti, whakaase e nau whamatal paanga. Pia o mai koe whamatal paanga ku toe ngare vai tupu hau hawa, pe koe mole, pia tok whahoa le vai e poate mo e minister, pia kau ke o maha senit, koe nau totongi inasi ia. Kau kai ke kau ai Potungau e hano whakalere nau bisnisi. Aia koe ngai whamatala pango nau o mai o si iloto ai e nau palani e nau toki hano whentongi koe ngai koloa koe ia. Pagi o lawe ea mea kone pote vai ki ewa. Pau ka ha palopare mai ai sai ke o mai ke alu ke pote vai ke nau sio ke. Malo bitu sea. Koe whamaru whau si pe ni tōna tapungu furu. Sia, tapu e whitu na koe o ki whaha anu no an pēsia. Koe mea koe ni ki e tonga koe ni e whaha e katataha ki e seti, ki e plani e seti, asia i annual report wa mo nau management plan. Koe na tauhanga whoka o pāsi, ke toi a umai mo annual report i koe ia ai ngahi potunga, ai ngahi business ki whareni. Pako i whakamanata pia sea ki whakapau o kua umai ia. Kai ki ngata pia i ripoti koe ni a potunga aue. Malo sea. Malo. Poi a krake ko te teo ki tau wakai te ripoti ai potunga aue ke ngai pisnisia pure anga. Koe ane loto ke tari e ripoti whakatau wanoa wataha. Wanoa wataha kama whakangai Katon tono kata kai ka mone. Se o tua te ka puloka le melan fasia sa ke valua ke pulu te to tanela di ko smalo e gusta na la i gusta timuri. E gusta mo wi gusta pa na ton premia e gusta la e gusta fonwa e gusta fotawaki e gusta na folat fonwa e gusta ngowe. Isolin haines prinis carnival fotofili e no prendo ku e no pere. Tu vano Toto le hui dito ko como fu mahiva. Aro taria ai report fata a business e pure anga. To what e business e potunga o panga wano wataha. Wea to what ki he
Make me stop anga. Ine whai maha putukion pe toki hoko mai ki he tonga pika ni mana ne kore ki tukui whaiti ki he COVID-19 kakato maro. Tapat ke whaituna eksea ka mai hoik me mipa e komiti ka malot pe he whainga maria. Sea koe ripotia ni a e potu ngā ue panga ki he tau oski e tolu noa sune ua whewataha. Pea koe whakamau pa owo vena he pāsina kamakai. O ripoti, whoki hake ki o lunga. Ki he kona o kamata ngā pēna sea ki potu ngā ue. Pea mo e saione o ku whai e whakatatau kia e nau fua whatongia sea. Sea koe konga lahi o e ripoti, ai koe whakamatala pa anga whakatahu o ku kehe pēi, pea ku hange pe mea i o ku si tukuhi fo pēi a ki he pea me he whare iki ki he komiti. Ka pea mo e fie whamamafa pe sea koe potunga we paanga i he tari whatongia ki he pureanga. Whange pe koe whae a e pureanga. Koe taimi o tangu mea potunga we ako, pau kene whae o na whatongia. Koe potunga we mo ui. Pea pehe pe ke kotoa e ngahi potunga we. Pea koe atakai na whakau kai ngai whatongia, mo mea pe hange koe nge report na tokosi. Koe ngahi mauanga paanga e pureanga na aru katoa ki lau. Koe uhi koe ngahi whaingata, pea mai loka whamama lahi koe a COVID taha iwa. Pea na e lolotonga whakakea ke whanua, me ngahi whakatamaki. Lolotonga rere whakakea ke pea me he awha ko kita, whakatalopiki ko kita, pea pehe pea me awha whakatalopiki ko haloti. Pea newe sia lahi a pito e ngai tukunga whakapaanga e potunga oe. Ka nea mai a sea ku fia pe ke mai whainga maari e koe ni, ke awat pe whakamalo ko hi koe kau ngāue, tumutumu koe kau ngāue, whahaure leo ngāu whatongia. Pea pehe pe whoke minister paanga malolo, Honorable David Talangma, ko hi koe ripoti ko ni na whakakakat, rotonga e whatongia ki he kabineti. Sea koe tua ripoti koe konga lahi, a hono ripoti Ngaahi ola, o ku kamata tia pea me he pesi uahiwa. Aia koe konga ki muau ne hanga pe o atu, me te pile toru, ai whakahoko whatongia ai potunga aue, i ono fua whakatatau ke Ngaahi whakahinohino ko ia e komson ke kau ngāwe whakapureanga, pea mai nau whakahoko whatongia ola, pea hoka tuai pe ki he lahi o e paanga ne tānak mehe potunga aue, pea me paanga tokoni, paanga e pureanga. Kau tu kamata e Ngaahi koe ne tāket, ngā ue me pensi wahiwa, o alo e pe koe ne tāket, koe au sia, pea o kere pea me Ngaahi whaingata, o whamatala me kere ripoti, pea mo e Ngaahi whakarerei o whotu atu he ripoti. Koe whatata pe sea koe taha mea whaike toka ngake wawe no totongi, ai Ngaahi totongi koe ia whiamau totongi ke whanua, kai ki ngata pe whanua, koe ngai potu ngā ue, koe kau ngā ue, aia koe kau whatata pe koe pēswit waru, o ku te pire tolu noa, o wha ame potu ngā ue ke ne lawa totongi lota a tolu, ai Ngaahi totongi kotoa pe, koe whangi totongi o mahinu o ne mau e ngai fia mau te whito ki he Ngaahi totongi, mau pētai me ko ia, mau le au pito, kau kepe Ngaahi totongi o ilaianga na mau inga, pea alahi me ngai fia mau ke whakakakat, o ku turi fua e potu ngā ue ke lava o sia i lota a he tolu. Pea koe ne tāketi ke pesete walunima Ngaahi totongi fua pētau. Na e lava ke au sia pesete walunima sea. Pea lava ke au sia potu ngā ue a pesete walunima. Koe whakatata pe ia Ngaahi iola, koe whakahoko whatongia potu ngā ue. Ka oku hange pe ne Ngaahi fua whatongia. Whiwhia pe motuan ia Ngaahi tāna. Ko ia koe Ngaahi whaingata ia, me whakarerei pe me komite eki. Pe motari ha Ngaahi whihui e whiema. Pe ka pau kai fotua te report whae a Ngaahi potu ngā ue preanga. Maro. Kumara tu ke Mr. Pāra, tōna po nema, me mai. Kau ke sia pe hau tagato. Lak pe tō malo ke Mr. ne kau ngaue. E malo e pe tau ngaue kau wak mai ki he. O lava tau kuni pa no la ai. Sia ka pe wakai ki he report ko ni. Laki pe ko whatonton pe si uluaki. Kamata pe he pe si uluaki ai ko konga tolu.
Tonga i kina Ngaahi ola. Whirea koe wika whirea koe ki ula whirea whakatonga pehe. Aia, ko at pe ko fatoto ni pesi uloak, pesi fituvalo, pesi fituhiva, pesi valunoa, pesi valutaha, pesi valua, pesi valutolu, pesi valufama. Kata ko ki mea te minister kia tu fatoto nuat. Ngahi mea ko ya. Sai, ko ko fatoto nu ia. Ko konga wa sia ko felave pe pesi tolu nima. O ko lava ki report ko ngahi ba ai. Ko mo pesi tolu nima fatonga. Aia ko kopu ko famui ko ko ngai ko felave mo ati ta falot fonua ko ni ai potunga o. Ai ko na division ko farpanga be o ai na division be ko ke ma ngai potunga ke ko fotu pe ya ko hi ke ne to ngai ngai ngau ko ke pa ngai o ko fai pau ai ko farpang ke ngai ko tuni ko hi pe fok ma hen o fai ka to pe me pa ngai me farpang. Ta ko kupu ko ya tolu ni ma ai ko te pile ta pot ta ki la lo ko ubahe fogen ai ko nga ko ta pot ta ki la lo ta ki ai ko na ta mu ngau e tolu mu ya nga report ati ta ki mu a ai ko follow up report ta ku hoko mai re ko lo ta ha u tolu fa ko grup ko kolom fa oni na ko ni ha mai ai fai ko na ba kai ko tu nga ko farpanga pa na ha ore ba mo o tu ta haun recommendation ke ngai mea ke whakarere i he wharepanga. Ko ngai ngau ko whakahau ko wharepanga whatatau ko me nau ripoti ko fotu pe ono. O te ke whakahau ko fotu ia e hongo fulu. Pake kolom hoko pe wai nau lau pe he. O ku kei haa mai pe ai whakatoa tuai e kautaki ngā ue ke tari e ngahi whakotu ngā ue. Pea moe ngā ue whakatatau ke ngahi whakotu tu ngā ue ko o si tari ke whakahoko. Ko e whare palangi mau te ki maheno ange ai. Ni pesto lima palangi ai pe. Ni kolo mutaha wa to lima o asu pehe. Management is reluctant to implement approved recommendations. Ai ko ki bakai be ke anga tu nga ko ai pe ko hane be a whare panga. Maheno be whoki ko whare panga ko ia ko ne puke ko ai tauhi ko nga tu ni. Mo whai ngau. Ka kuha mai hen o ku haa mai ko o ku ia ai kai roto ia pe hange ku whakatanga i ngahi ngā koe ai konga koe ni. Ka ku kotu koe to kama ki hen. Ka pau koe ata kai ia beha wharepanga. O ku iha tunga whatutamaki ia. Tohi o ku mahino o ku wai pe o ku wai ngahi mea ke whakarere ka koe ke naulot ke whakarere. Kai ke ko o hake pe konga koe ni. E whahasio pe ki ai administra. Koe ko hame ku hoko. Tohi he ka pau e o sange vai a wharepanga koe ni o sia ka atoa upotunga. Ka pau te na whakangalo. Ai ko kulabe e konga ko ya se ai ha mai me ta fa ko ya se. Ko konga ko e taha e ku fa ha asia. O ko nga hime ai na ku na o ko ke as o ma ku inga na to tonte as me fa mata fa panga ka ko ke asia. Ka ko tu ho ko ni e ngai po tu ngao ko me ko ku ne o mai. Mai pe ngai fa mata mai ngai ngao e ngai ba ta kita. O ska mai ko ha na o me afu na fotu na tala mai ai. O fa ta ge na ufama ke usiwange ki pesi kon ke wa ko ni na wa ko fatau mai a procurement emergency e usiwange ke wa ba kai dia ko gi ki nga ho kon fok na tari i Januari anta hani ma ko Januari na tane tu ni ko ai pau ko lo fa babe kana fama ke usiwange ki ai ke wa ba kai ki ai ko fiha ka to ai mahu inga o ko lo mo nga o na ho mai i fo nga o i he fo fa atago ya o fa tatau ke katoa e ukoloa na tari e he pure anga i he tai tatau ka i he anga maheni. Pai ke ma e whikai ko ia hen. Kako ngahi mea ko tui o mahuinga i he ripoti ka hoko ke mai ange he ko ke whai ngaha wakai ke ngata whakoi. Kako mea ko ki uha au ki ai ke ko pese ke whiha. Ko ngau ki kone whakaataha ki whakawage. Pe kamata afe o ngata afe. Na aku lele mai be o lele mai. Pakai ngatai ki hono lahi. Ka mono makai. Kai te ai ko ngai ko tu ki he report ka hako ki o hake ko ha lawe ki ai. Ai ta fa ko ya. Me pango pe ni se ko pakai ki atita. Report ko atita se ni ai. O ku report ko ki ne mai ha report ene ngahi ene atita ai ko ngahi ngau fa pa anga po mo fai pau ki he lao compliance. Na mai ene report ko ne mai
Ripoti whakatau bea ke ne ngā haue. E whakaluku fua o bit. Koe ke ne mai e ripoti koe e he wanoa ua taha. Te la vei koe mele ahati tai ngai potu ngā haue. Ka koe ta tau pehe o ma'u, tō ma'u mai e ko ki e ke pea koe ripoti whea. O ku kau he mea koe ni e konga koe ia peka. E kai koe la vei ki hen. Ke ne watuhu i mai. Te ko hika pau koe ke ia potu ngā haue. Te wakai koe ke ripoti ahati ta. Waha ne lawe ke whakoia. Koe ke mai ripoti ahati ta. Lumana katak pesea. Ke tau nofo pe tau ripot ko ni, o ngai ripot e ati ta, tok whai Feme'A'Aki ai, palo o sea Feme'A'Aki. Sea tapu whang, tapu whituna mo, kom te kata kato, o whekau kau ak whokien. Te ko hika papu hala, koe ke te mau ta whamatala he mea whapaanga. I potu ngā koe ni te aru tai ari ta mau mea ai. Ka ko kukore pake iksia koe Fale Alea, hen whamone moe. Nā lama mai ha ripot e ati ta, ko hiku tau lere tue ngai potu ngā ue. Ki he ngāi whapaanga mo whai pau ke ngahi lao, o i wanoa ua taha, wanoa ua taha, koe ke o mai ia. Ai te sea, ka koe konga ia kou lawe ki ai. Koe konga hono ua, e whai sio, ki he wakai koe, ki he paanga koe whakaluku fua koe, e pure a ngā tokoni. Ai tau kamen se no whana. E nai whoke paanga, na ai na peka no noa miliona, ko no ai ko tuwha halo e ngai polkalama koe, ngai tokoni koe whakagafa ekonomika. Ta tau moia koe te maha whamatala hen. Ka koe ngai whamatala na whakaamu na pe mao hen. Ko hana tolu, na whaamu ka halau hen e ripoti atita, e paripaang, ki halau koe nei atita, ki he akauni koe ni wanoa ua taha. Ko akauni whoke he wanoa ua taha, e ulaua e, o kuhanga he atita ia ai, o kuane ho ene hoha, koe ke ne hanga o tuke more pe me pehe, o ku whakawof, kau ne pehe, koe mea ureve ia, qualify opinioni, koe mea e ua. Ulu aki, koe paanga ia, ka me he paanga lamwhalgalaka, o koe ke ne lawa o whawhetau laki. Ia, tatai pego ki e ke ve sea. Ka populave ke ve sea. Koe ni pote ne tolu o mea ke wafonga toa tap ni ma. Te tau palo ti whakaluku fua pe ka tau Feme'A'Aki a whika moe, he koe ati tae na, koe ni pote na ati tae ko ono koe ni ma, ono koe ni ono. Koe ati koe ripote na potungai panga ono koe niwa. O pau ke mea koe ke ripote tolu pa e ataha ke tau Feme'A'Aki ripote tolu ka pa tau whapas whakatoa. Pau ngā pe koe tau kore atu ke tau nofo. I ai tenko ua mai sea ke whai Feme'A'Aki ai. Malo. Sea, tamu whituna, katak pe. Pea moe hokam kakat. Kore pepe toko ni ke tareat mua e whehui e... Ke Ngaahi mea. Ina koe ke. E ngalo ia sea kura. Tuko ki whakasa te pea ka tau ki katak pe minsta. Nāke. Ko tokoni atu ni koe uhi ngai. Koe hau ka ripoti o ha potu ngau whariki hen. Ki Fale Alea. Koe kanta peri tifo. Koe ngai mea te whakaamu. Ton ke nau lawe mai ki ai. Ka koe hau ka ripoti koe ni. Koe tani lawe ana ki ai. Koe kuhi ngai koe ni. E koe uhi. Koe mea maho i ngai ia. He ko wharepanga ne te uteu a ripoti whakapanga whanua. Kure anga. Ke ane lawe mai ko hai. Ai mea tokanga ki ai. O ku haa ke ati. Pa nau whakama ke lawe ki ai. Kau koe ke asia. Tia koe kore pepe lau tokoni. Ai koe whaambe ke kahau. Koe kore tokoni e sea. Koe pawe pea whako. Koe ka pekea koe ripote nia o tau pohiri. Kau pau ke whia mao pe whafonga ha whamatala make. Lawa peo tohi kore mai tohi whehu. Ko ngā ka pau koe whamatala e koe ki asia ripote koe ni. Ke whakakakato ne whia mao sea. E ka koe ripote whoke nia o tau pohiri. Ka lawa peo whahoko pe ia pai tokoni e ki mea whia mao e whafonga. Malo se ma whama. Malaksia, whakape leo ksia i he eksia pe komika katau. Ko fotua tau hen, ki he ripoti ka hoko. Ko ka te ngahi mea, o ki he ngahi ripoti o mai koe ke iai, ka te whakampe fotua ki he ripoti ka hoko ke nau lawe i mai. Ai ngahi ka whakaheko uhi, he koe konga lahia o e mea wharepanga ko lawe koe ni, ki he tūnga koe lawe a tā ki he akauni koe tūnga tauhi koe panga whanua. Une pehe kwa ne hoa ai, te lawe me tolu koe ne hiwa, o koe ke whelao, koe ke whetau laki, e panga koe, e rekote a wharepanga pa me panga koe kumau, e keshi. Ka ku lawe koe ki ai, koe ngahi mea maho ingai, ka koe ke lawe ke a ripoti. Aka ku kore au ki he ripoti ka hoko, ke lawe mai ke ngahi mea koe. Pe kainga tai, koe paro parema koe ni ki he peto aki koe ke kehi koe a eseti. Koe keha, koe waa koe eseti, koe keha ne lawe mai ana ki ai. Ana whaambe au, koe hite sio, koe tuo tau e ne whiha. Nau toton ke nau fotuma tau e lima mei hen, tau ngāwe, māu kātoa e umea ko ia.
e tau la bare ko hiki ua to hoko pa pare ma a ti ta se ai ko ku ko ni se ngahi me aku fatonton ua ko ngahi me ha me ripoti tolu ngahi me fa am ko pa bakai ke ripoti ka ko ke ia ka ko fa am ke ripot ka ha se Nga mai English ta pa nga whikawa ko pe moe ngai whaam tonga tap ni ma i he taimu o mai ripoti ka ngā whuke ngāhi tōnga puiai e pānga ngāro. Tapa pe moe whetuna sea pe whamaro atu ki he whawhonga tonga tap ni ma oi koe whetokon ki he whawhatongia e potunga e pānga pe mau lau pe ka koroa ngai takoni ko ku aunga. Sea ke kamata atu pe he ngahi a whehui o kuitu ai he ripot whakatau koe ni. Uraki o ku whiawhia pita motuan, potu i o pehe pepe a moe potu ngāwe me kure anga, ke tari ha ngahi whakarerei pe a moha whotu ki he ngahi ripoti ki he tau kitu a. Sea ko utokanga pito ki he mena o hake whamunga ko hia koe ongo ripoti, koe ripot whakapaanga, whakatau ai kure anga. Ke mahina pito pepe na ke na utokanga peheni he kamata o atu e ripoti koe ni. Pea koe taimi koe o ku whakahu aki o kuna taimi ke kehepe. Pea mei he ripoti whakatau. Koe ripoti whakapaanga o toki whakakato ia lawa loro tonga, o se mahina e ono. Pea mei he autoru noa osi, mahina o se tau whakapaanga. Ai aku mea e pepe a oska ia pea awerewa e whamatarapaanga ke ati. Pea whaihano whakakato. Uki loloa pe sea whiano he uinga. Koe ngau e pureanga e taimini ko ne whakarerei koe ni ki he lao. O te keke kakato ngā waka, ko whaisio pe lawa whakakato pe mahina tolu. Ko hui ke na whetau laki mo e pe mga ripoti ko ni hange ko. Ko eno ripoti o wawe, ko ripoti whakatau ia ko ni o wawe. Ai au laki tō mua me ka, ko e nai tare ni he kabineti he tau ko o sipe. Ai ripoti whakatau ko e ni. Ko e mahina pe mahalo tolu pe me he osi a tau uku nai tare. Ko ripoti whakapaangai na to kakato ia ki tau ni mai. Pea toki, aia koe pehe koe ke hanga he ripoti e, upau ke na aru ko hai o ku uraki o si. Sea ku tohana pito ke ngahi mea nai o hake he whakofonga, witu a moia he ripoti, a hono wakai ko he atita. Uraki koe mea e ua. Nā tokanga pito i he taimi koe na e te pire ia i he whakawa koe ne whare, ai palani ngawe atita. Aia ku he maru e sea whare. Nā te kake o whanongo, o kia e ngahi whakotu koe ni. Ai ngahi ngāwe a tita, ke ni hanga whakakakato, ai ngahi se maa koe ia. Ka koroto peke mahino koe mea ia, ai a tita, o marumaru i sea Fale Alea, pea mone palani ngāwe me ngahi whatongia koe tene whakototonu kene whai. Ka koe kai koe mea ia e potu ngai paanga. Ke toi mahino angi sea, nai tāri he whare, ai lao, whakatontonu, nai o mai he pureanga, koe tau mua, ke ni hanga o vete, ai foi polo parema o kukai ki te maria atita ki kakato ai whakamatala ko ia ai pureanga ki ne paanga pena tari he whare pe tau mua ia pe kaua e mea ki ngai koroa ai pureanga pe mono kakato a hono whakamatala o hange pena o atu i he no puipuitu e lao ko ia nai kore atu koe whakafuafua ke tau whoki ki he tukunga pau koe pe mo whakafuafua i ha tau e tolu ki he nima e o hake ai tukunga ngā ue, mo e tukunga kakato, ai fua whatongia ngai potu ngā ue, ke lava ke ne mao, pe lava ke whia maria e atita, ki he whakamatala paanga, ai pureanga. Ko tonga besea, koe ngahi mea kui tua, ka koe toko koe poini, koe ngahi mea koe ni, ko ngā mai pureanga, ke whaihano whakarerei, ka tau unua. Sea koe atu ngai lahe ngai seui, te uki i whainga atu peke whakatau taua. Sea koe whakatau koroa koe pureanga. Ai koe whehu i whokia koe haa ai whakaikiki, koe whakatau koroa, pia mei he pureanga he wātai mwene ai whakatamaki. Sea nei tāri pepe moe tāri he whare, ai la whakatonton ke whakatamaki. Pia nei konga whakamahino ai ne kamata, pia moe konga whakamahino ai a ene osi, i he taimi e osi ai taimi whakatamaki whakafonua, pe koe state of emergency. Ai ako ne osi pe koe ia, koe ne osi ai ngawe aki ai whakatau whakafoki whaa sea. Ka koe mea koe roto ke mahino apito. Ke mahino foki koe lere koe pureanga,
O kia e ngahi whakatau whakafoki wha. Ngahi mea whekau aki pe mai tokon whakawawe ki kakai. Ka urere pe mai anga mahenia e pureanga. Aia koe anga mahenia e pureanga urere pe he whaunga whakatau anga mahenia. Koe ngahi mea pe o whaitutu ni kai komiti whakafonua ke ngahi mea whakatamaki. Koe ngahi mea ia e whaure waia i he whaunga whakafoki wha. Peo te lava pe ai patungawe se tau taina pe o toton ke whauai pe o ke hangahi uringa maalohi oku toton ke ua tene tari. Ai koe uhinga se o piloto pe ai pe kakato ai whakapoto pe a mui whakafuafuarere ki he ene mahuinga ai tari whatongia pure anga koe mahuinga taha ke lawarere whatongia lawa e taimana lawarere pe lawa ke lahianga. Se koe hanga koe ke he ripoti ai internal audit ko tui e tonu ange pe ai whakatonga. Neonga ne uno e whakafofonga ke whakapalani. Kai tonu ange pe ai whakatonga i he pesi tolu nima o moni. He koe taim whoki koe o ku loka e ngahi potu ngā ue pe nau malolo. O kai pe ke lawe po ai wharipanga malolo. O au ke ngahi tua taim. He koe uhi koe neonga koe ngahi whia mau katoa ai pureanga. O ku vilo katoa mai pe ke whakakatoa tu pe mei wharipanga. Pe aku neke te ai ha peheke toi fufu i ha mea sea hono ripoti. Nā mau tau mua, ke lawa whakakakape pe sete o nonoa. Ai ngahi whakatu koe e atita whakaloto whare. Koe pe sete pe tolu fitu, o ripoti atu he konga ki lalo e pe sete, o pe tolu rima ripoti. Koe pe sete pe e tolu ni fitu na lawa au sia. Se hae mena o atu, o kei mena whakauhinga, koe hae mena ke lawa ai. Ka keu lau i atu beng. O kei ha mai pe e whakatuatua ai kau taki ngāue, ke tari e ngahi whakatutu ngāue, pe mo ngāue whakatatau, ke ngahi whakatutu ngāue kua whiri. Aia pa kea rewa pa mo whakatutu whakarerei, o whakatutu mahe potu ngāue. Whakatutu mahe potu ngāue, ke whakarerei ien, o pau ke mui pau, kata mui pau, ke taimi o totonu, ke whakahoko ai, ahono mui, ai whakatutu ngāue, mehe atita whakaloto whare, o hange koe taimi. Se koe whotu ngai ripoti, ai une whotu mai, o kei mea ne totonu ke au sia, tāket, pia kai ke au sia. Se koe toina ngahi whakatontonu, o whakatonga ngai pene mai ngahi pes, ka o whiawhia pe matuan, tuke ha pe ha tokoni e whai atu ki ai. Ka ke whakatonga ngai pe ho whare se, koe ngahi ngāu ni o ara. Koe mahui ngai ripoti koe ni, ke tau whakatonga ngai mea nai lava, mea nai tau mua ke lava, ka nai kai ke lava, pe mo ngahi uhinga, ngahi to, ngahi whaingata ane whepaki moi, pe mo ngahi whakarerei, o whotua te potu ngāwe, whiawhia pe te motu ania ke mautānaki, koe haha ngahi whotu e aunga ke potu ngāwe. Aro se. Se, ke kui whakawa at moja. Ta moe whituna sea moe komit kakato. Sea ko kore pe aku. Ke whatoanga i mua e whaleni, ai kupu ni mata, kupti nima o e konis tutone. O hune tutone ke tau ripoti koe a kau ministar, mo mea koe ke whai, vea i he kupu hiwa fitu o ngahi tutuni, o hune tutuni ai, kai ai ha whehui, vea whai he whehui, wata ke whehui e tia. Koe kupu ni mataha koe konis tutone, undapa koe mtata mai ha mea, koe whehui pe ha mea, whekawaki moi potu ngāu e ai ministar koe, o hune whai ato no ripoti. Poia pe, ukai kawa mea ke, koe ripoti, o ene potu ngāu e tia. Maro tia. Kore ko maro atu e ministar lao e o no mai whamara mea ka ko mau, wao si mai tongapu ngofon, Mara tu tangatapu mai whituna sea, mai pare mea, pa koe hoi ke kamikakato. Ko ki rawe no pe ki he pesi hongo furu. Ko pesi hongo furu o kwhai ai whanau matala mai matala paanga. Ko ai au whamatala mai ai pe ai paanga huatua maheni, mo paanga ngāu e whakalakalaka, ta whakataha i ki naua. Ko ku wheu i pe
ai au aspe a pacheti be as me whakaanganga be as me whakamore totonu ki a tonoa ko sune wanoa wataha. Ko ku whiwi pe whoki na tau toki hanga whoko pasi ai whoi lao kuia ki he ke ririu ke KSPCC ke IPSIS ki International Public Sector Accounting Standards ka koe o i kai whoki na tau ki ti pe iti ai koe whakau ke tau whoki pe ai o KSPCC Pena whakau e mea kou tala mai whoki KSPCC koe whamatala paanga e o mai e whoki o mai paanga hou mai pe ai pe moe paanga hou atu pe ai moe palanisi kes palanisi he kamata nga moe kes palanisi e dien kone ka katoia e whamatala paanga ihe whamatala pe paanga hou atu paanga hou mai kai ke te kawai liabilities e whamaua pe kai ke te kawai ai SCT i mea suko ko ngai tono no porque nia ka pai ke ai ha eset formatala eset fica que ha tau mele feu fica tata fica que ha pala nia ki no pala ni koia fra fo eset bebe ka ke na tau fina foki ai ke mau pe ai ke species ka koeni o ngata pe ia o kukanga ko tu mo toani o ki foka konga o ku ikai ke omi ke kakato ai mea ke ne tala mai e koe whatongia whare paanga o kui kai koe ki koe mea peko e potunga e paanga kai ha whakamore u whai ha wheitu o alu whare paanga pea ha paanga o tāna ka wheitu whamapupu whare paanga pea koe whai whakamatala paanga u doton ke o mai o pau ke ia e palanise ka mata hai mene hu mai lo tonga tau hai mene to tonga lo tonga tau o hai mea o kei toe e taulawa ilo lele koeni o kuikai ki o mai koe ku whiu i pea pea ki whakamala mai ai malo tapat sea pea tapat komite ki whamarat pea ki he whiu i whakofonga ke mahina pita pe sea koe ripot whakatau ia koe te ai koe whama opu penia whakalufua te panga huatu pe me potunga unge pea mohono ririu whakamui pea moe panga koe nei whakamuri to tonu hange pena e o atu ni nai koe whakamatala paanga ka kato ai pureanga o ku atu ia i e ne whakamatala public accounts ai pena wasi te pire ka kato mai ke whare ka koe tum whoke mahuinga whakamatala e koe ia koe uhi koe whakamatala e apotunga aue o koe whema uia ke sivi tawataina he atita ke mahino o kukai koe koe whakamatala e koe nisea koe whakalufua peia o koe ke toi whema uia ke atita ka koe ni whakalufua pe ngai potunga aue. Koe whehu aki koe e ngai panga ke he, o te tau pe whamatala whakatau e ngai potunga aue. Whatata pe hange koe potunga aue tuku hau. Koe ni ngahi tāna ki paanga katoa pe tuku hau ai potunga aue koe ia. E haa ia nau whamatala whakatau, pe pehe pe mani paanga hu atu. Ai aku o ku konga holo ia, ka koe e koe tari pe ki he whapunga. Koe ne whia maua nang whakakakato atu ia, i whamatala paanga whakatau, ai pureanga. Pe koe whamatara e kumau inga whau pau ki tonu. Pe hange pe koe nau tau whahino o tau mea kei whare. O pau ke wakai ke atita ia pau pau ki. Ka koe ngahi mea ne o whaa mai ke ai. Ka kore pe koe whakarufua ni whamatara whatau. Ka koe ngahi whakakakato ni o mai koe whamatara paa ngā ia mitu ai. Whatua tea. Paro, kumaro ke Ngaahi Feme'A'Aki Koe maunoto ke tāri. Ai whamatara whakatau. Ai putunga e pāanga, nda koe ka monem, moi whatontong ka naka. Sia te tapi loka, ule melang fase sa klawa ke koe tani to, tani ala kusmalo, mista ngala lahi, mista kimuri, mista mo ui, mista pāanga, e tuan paremia, mista la, mista whanua, mista whakatawaki, e mista ngā kolat whanua, e mista ngoe, saling hainis pedinis kani balu to fili, e kino pere nuku, e kino pere whakano. Lotu ia toko mo fulmahiwa. Koe o ke loto ke tāri e. Kumataro katawa tuku ngā e waka katako ki nana nima. Ika ko haloto ke ai se.
tali report whatau e Patungai Panga, o taha pe mo e whatontono. Toho atu, ki he report ai Minister Mo'ui e tau wanoa, kore atu ki he Minister Mo'ui e mea mai, e toki awat, e whawhoka e wā, o koina ke tui whō. Taro. Sia tapa mo e whitona kai mai e hoik me mipa e komikarato. Kai whahoko atu sea e report koe e Patungai Mo'ui ki he tau koe e wanoa. Sea ki mua ki e whahoko te repoti ko whamalo pentea ki he Englisa malolo e Patungai ka mai CEO ka mo e kaungau e Patungai i he whatongia lelei i he wanoa o tau ausia i e dipoti whawhofa koe ni. Peke e ki palemia malolo, tana u tofo he taimi koe a sea. Pea koutui sea koe wanoa na e talaki whamamalahi ai whakoutua koe koe vitahiwa. Koutui o ku malaala o kito pea dipoti sea, ka pau e kamata he pestaha Nima, taha ua, taha nima, taha whātaha nima, alwai sea, koe kongalahi, pa moe taime potu ngā uena e tuku sea ki he teu ko ia ai whonua, pa whaiwhai ku wau mai ai kovitahiwa. Ko tui sea koe kovitahiwa nei whou apito ia ki mamani, whou apito ki tongani, kana e ngahi ngā wela lahi sea nei whakao ko he potu ngā ue ke lawa, ka tō mai e whotu. Fotuani ku tau lava peo ma teu kia. Komo mea i whope sea ngahi repi ke whaia e sili ko hano Fale Alea o health center pe koe center mo uko ia i mua a pau e hoko mai e COVID i sea ko ia koe whitu e o kiai ko tari ai. Pe ko tui koe ngahi ngā ue koe ni kono o mai e huhu malu i sea koe teunga ke malu ia ke kau ngā ue. Ka toa mo e ngahi mea koe ni sea pe whakalere, whakahoko lewa pa mo e huhu malu i sea, o tau au e tunga whawhia maari e koe ni. O toa mai whakoutua koe ni ko vitahi wā sea ku whainga maari e ka kai whanua. Mea pe whetuna sea, toto o hake pe i he ngahi media kau mai a whare i kine tunga maalunga ku au kia e huhu malu i e whanuani. Pe taim nei tō mai ai whakoutua koe ni sea mahina pe neon kau lava o whakatata e kau a whanua. Sea koe teke ke whakawa koe ni e kau a whanua he au latua a kosi. Koe ka kai tonga na nau tukuwaka i muri, whiunga mo toko fitu ake, te au hiwe hiwa, nei lava whakafoki mai he whai taimi koe ni, na e tāpune e kau a whanua. Ngahi wakapuna e fitu wha, nei lava ke whai maha no whakafoki. Kau mea pe koe he whetuna sea e aule tunga koe COVID o taua aue ke tunga whawhia maari e koe ni pa koe ai whakamalo lahi sea ki he potunga aue, kau frontliners, ka toa ki nau tolu na nau whingau e whatata me Patungai Mo'ui i hono whawhepaki o COVID tahiwa. O taua tato ki ha taimi sea koe tui o ku lama lelei pehe ka kai e whanua ke wheoki pe whepaki pa mo tunga koe ni koe ko vitahiwa. Mahino pe sea he whakawa koe ni e ai tō ngai e toi ki iai hafo i wei ke taha ki he tau COVID ka ku whewhia ko tunga ue o mahino i e kakai whanua pau pe una wongo i haki i whakailonga sea koe mea mahu i ngā peke nau tabilele. Neongo sea ngahi ngā ue koe nei whahoko he potu ngā ue whikau atu pa mwe teu kia ke COVID ko tau au sia i koe ni. Nei kei whahoko pe he potu ngā ue hana o ngai whatongia ke. Ki ave kau ngā ue ke ako. Hauka tuena ai whatongia anga maheni e potu ngā ue ko no tau kia mo i lere i toi ai kakai e whanua sea. Ka ko tui sea he kai teu toi whakaloloa sea ko mahina o pito pe ripoti pa mwe whamaloa e motuani. Ke whahok whatongia lelei a potu ngā ue, ma koe kau ngā ue, nei whe ngā ue atu.
ki he ni o tau au sia i ahoni sea pa mono whawhiwhia. O tui o ku whiwhia ka kai whanua ko whanonga he reti o no whaikek ki nau tolu nau si lava mai mei muri he awa koe nei pōra ai nau mai o tui whiloak whiwhia pa moe ka kai whanua. Ka ko whanua sea. Malo. Malo te mista umtang nei kai na tui fokeni ewa fofonga ewa tata ko ko na rekore ki tui foni ki he kumika kato leo mo fa ia tonga tapua e fotonga e ripoti ka ko tuat ka ko ke pai maha au pero aro malo se tape me fetuna ba mo me pa komika kato o fa malo he mista he report ko ni nga ko report wanoa ku kawe ni he nga he report ko ku kakato ai fa matala pa te si o fupe ke ku ai penga hi me ku te lava o ma upe ke fa ya na hi fa fihu ka ki mo ia ku fa malo ko hi ko nga hi ngawe ko to pe ku fai tau covid o fa ha mai fo moa pe ki ngawe ki tu ai potu ngawe ki tau he moilere pe fo ke ngawe ki ngai fare maha ki ngai wahe ko i ko ngai fai ngata ia fa kai sino ka kai ko ngai ngawe ko to pe ku fikau aki ai potu ngawe ko ni pe mo ka kai pe mo ngai ku pu fikau aki sia ko me pe to kanga e motuani ki ai pe to tuang pe kwa ngai feu i ngai konga ke ka ko mahinga ia i he te pire ko no ha he pesi wa no ta mo pesi wa fitu ko hi ko ngai statistika ko ni o ha mai ai pa i he ku lau fagata ai te pire ko ni mo te pire ai report ko ai ek mistra ki he famau anga o ha mai o ku ai ki to ke kau kai fuka fui o yongo potu ngawe ko tui ke tono no pe ai si kakai ko nu kau i he yongo me ai ua ko ni ua ki ko tala no ko ki he fua whaka hoa ko o fa ele ai ko whenga mea fua fuke nu ku wanga pe ke ai potu ngawe mo ui hono whengai ke fika ai lahi ko o fa ele i he tau pakanga pe ne ai mau e motuan ka te whatonton mai pe mista na i he toko ua a whetupu si ai fa na una fa ele i ta ko ni wanoa pe i fa ho ko ki he report ko ai fa mau anga o ku i to ko ta ha fe ni mangia fa pe na le sisita ko fa na fa ele i he va ta ni ka ko tu ku ai fa ki to ke hai ko ko hinga mo tuani he ku nga me fa la he ka o ka pa ko ka fa na we ya o ke fa ma anga ke fa ho na we sisita o ko mo ko nga he ta o ku ma inga ya ko kala no ko ki he mate to he ko nga ho no to ko nga e wa ta kada ko wa ko ta mi e ki fa le pa ko ka to ko mo ko i taim ki tau pe whatai, tau kore heni ki tau nireu o Fale Alea. Lava i Ngaahi Feme'A'Aki he komika kato. Fale Alea, eksea no pele whawhanua ki tutu ni hoko atu. Maho eki ku tolo e whare ki hong furua pompong, whamanata te whawhe ik nista ngoe ki he wā whiawhi. Tau keres tau i kiu si sukais po whahe o toka tamai pēhla mare mani ani ki tau toka tau hau ani whai pēo taingata. Amen. Fale Alea o Tonga ia e hoa